lelibandla alifundzise lesintfu lelibandla lakhe kuthi bakhule labantu bathi umthetho webandvu their roots bangalahleki bantfu Yeah, ngoba abantu balahlekile abantu balahlekile sekunabantu besimodeni kunama 2000 you need to understand them ba sensitive basheshe babone you are wrong hayi baba yini inkinga yakho what's your problem Dad hey ngakugqanza ngempama mina lekwenza balimele bantwana badinga i-counseling i-trauma phela le no i-trauma abantwana bayadinga i-counseling whether the parents are right or wrong but they were already exposed kungamane kube ngcono issues noma ngabe bekumantombazana bantwana bebafana hayi angivumi labantwana babiyaleka shembe basunda nalo babe umthetho bayawathi labantwana abali lutho kuthi kube nalomnye umfati bafakwa ngilomfati lo walako ipoison nayi Yemsawadla mina uyabathemba labantu ukuthi basonda kashembe bamanika so ngathi bantwana bahlwana ukukhuluma sindu hey kashembe kunemapiano gogo kunayo yonke into uqala emasondo sekasimoteni ngiyakutshela uthini wena hey lenzaba imnazi kakhulu le hey Tiyabhadla gogo Tiyabhadla hayi imatima sithembe ukuthi hey bosesi babukile ukuthi hey mina ngiyakhuluma ngiyakucucutela mnakethu Zola ngisikude lokwendile mnakethu hlala phansi nemkakho nethi kungabi nalesimo lesokuthi ugcine nawe sotselela umfati ngoba soteka lomunye umfati uyamhlonipha kodwa uma umhlonipha naye lo mfati umbikele nangafuni uhambe umceba kubantu bakini ya kungabi nebantwana mnakethu Zola ayingena abantwana bangafakwa nithi khulumeleni emkakho nikhiphe nelenzaba social media man ningaphoka uveta into siyathi niyayithanza icontent yeZola ebonini hayi boZola manzola ngiyaguda mnethu siyacela nina bekunene siyacela mfana don't forget to subscribe like and share ningakhohlwa nelpage lethu na indzaba lemcoko lana Zola la Nozipho ningene kona wa Facebook page nisende lapha ema comments sifuna kuva ukuthi kuhamba njani ngoba nani subscribe afuna sipenze sibuye sitongadla ngalomnye umgadlo badle kakhulu ngoba leti tinto lekufuna abantu batati asati kumbe mhlambe nathi sigcinise sandla sasebenzisa sandla saMoses sisende nani ngocomment kwena mhlambe ntasene sibe ntofo asade emnakethu kunalenye indzaba la uyathi kunalokunye kwemuntu lana mnakethu ngisafunza nyana tikolo ngicetha nyana tikolo lapha ngiyakhipha yathi le story ngiyakhipha komuntu ngithi mina sambe siyodla phela sekunabo madina nyalo into lesingeke sitbalekele bathi hawu uyadate umfata kasashelwa ngesiswati abongelele umfati umbongelele azama amatheko umbosama tuta sovumile nyalo kuyadateshwa manje savuma sathi nemaswati ngithi ngiyamdate phela umuntu ngiyamkhipha lapha sihamba zakhona le restaurant kuyodliwa le ngivuleke kakhulu mnakethu lipocket linonile asihamba nemuntu nasifike restaurant so ubambe na imenu yakhe lapha ngibambe yami siyancokola nje sijabulile nemuntu wami yabona hey kuthi phezu uma ngicetha order lokwami kudla umuntu angitshele ukuthi hey phela bekufuna nakushaya 5 ngihambe ngiyopheka lekhaya ngiphakamise emehlo ngithi manje sekwenda njani ngithi manje ukupheka sekungenapi athi hayi phela sekutafuna ukuthi lokudla sikuzame thina la eNaspoti lesesithandabo siyanda lekhaya kahle wena bowudate lomndeni wonke yemnakethu lo muntu ngimtshela liviki lonke ukuthi siyahamba sedate ngiyo le date my family hayi lesibona TV wena bowudate le family yonke ngithi ngiyabuka lapha sidumbu wena sister P sigijima ku 160 lapha ekhaya uba 16 shothi ufuna uphume nabo 40 idumbu bekufuna uphume nabo 3 idumbu lo muntu hey damba nozo kepha vele bakhona abantu labanganawo mahloni bakhona baningi kakhulu siphila nabo laveni siyathula wabona abangani bethu uyamthatha mngani wakho ukuthi asambeni sodla lapha afike lo muntu so order so uyagadla bela ke na ubukuthi hayi yemadoda mina lo order kwa 200 yena so gijima ku 600 inkinga uyayibona lento le inkinga wena babechembeni lenkulu kakhulu phela labo bangikhumbuta yabona laba lento yasukela kulento ukuthi umuntu uma aqhamuka ahlele endlini senifuna kudla atende ngathi akaboni so concentrate to TV uthi so masomne udla sorry ngiyabonga uyabona labantu labo isukela lapho le ngiyangibingelela nina bekunene Tiyabhadla tibhadlile la
Kubabe Champion lona njengoba ngijwayele my guest show. Yeah. Ngibabe Champion. Yeah. Lo phambi kwenu ngizamani ngwakankosi inkudla bahlathi ngimkhonto kaShaka ngimagubha shayela awusukane madoda mntwana nkosi. Yeah. Don't forget to like and share. Ningakhohlwa ninebe kunene ngibeke isiqiniseko kakhulu ukuthi uma nisende lamalo uma ni like and share nisharela ngiko lokusenda ukuthi ishow yethu indlodlobale iye phambili squad nathi kubhadla sinike detinzaba letimnanzi. Our topic today street etiquette. Yeah. Street code. Kungabi nemahlo. Nithini ninebe kunene. Uthi lo mnye sathini akusetshenziswa abantu. Yeah. Yeah, umuntu akusebenzisa kuhlafuna kuyuse akhafunelele. No. Bantu abasenawo emahloni mina ke. Abasenawo yeah. And lento lokungathi bantu sebalahlekelwa mahloni. Ayisayindeki nathi bafati bodwane. Sendeka kubo bonke labantu. Even nabo lamadvodza. So kanjalo phela nyalo. Mara wena msawa Champion bantu labangcolise umhlaba ngekungadiphasi kahle nangokungabi nemahloni bafati mina ngitsanza kakhulu yonke info kahle ngathi wena mnakethu wena why ngasi bafati uhlalo baganza bakwendani inkinga wena ngibona ngasane stress mnakethu inkinga msawa Champion wathi kwenzakalani inkinga tinto letiningi hlele emahlombe endvodza kuyaphunywa indvodza afuna keep imali thenga baku relationship funa le ndodza saqale ngithenga imoto batho khona khamba kahle babe kahle angithi nguloyisungulile le umhlaba wonke uthwele emadvodza bantwana ekhaya funa bafunza ihlonipho funa kusukume le ndvodza funa kucina isandla sale ndvodza angeke ufuna kucina isandla samakhe phela wona ungibaba uhlala ungekho lapana uyozama lawo leyo mali ukuthi kudliwe uma ungathi wena ufuna kufundisa abantwana uphinze uyosebenza uzama imali angeke kulunge uma sibuka lenzaba Nozipho lesibiya kuyo mnakethu emadodza nangacini bantwana ngeke bahloniphe ya kona mawusho njani lento ngoba uma ungibabe lelo lifubana lelo litholile ukuthi uqoqele abantu bakho ngiko la ufaka khona lo mthetho bathi ngesilungu uinjector lo mthetho la kulabantwana inkinga msawa Champion iproblem lesinayo kakhulu ngabomake they become too soft with these kids. I see emotional shame. They are very emotional, they are very sensitive ngebantwana bethu. Uma if you don't pay focus and attention ku relationship yabantu bakho nemngakho ubabuke ukuthi baphila njani uyothi uyangena endlini enyelanga uvele komfana ukuthi make mnungu wabo ngiyela utsakiwe beko phephatsanga Khulise kumake. Yeah bafatla bakhuliswa abantu babafata angithi solo sibuyela kulento emahloni nako lokuthi madvodza akasana mahloni ukuthi ahlale nebantu ababo phela indvodza iyahamba ingahlali abantu babo phela nje tinyanga netinyanga funa ibe nemahloni phela lento ayinawo umehluko yathi masikhuluma ngemahloni phela kufona ukuthi umuntu uyashada yena uyalobola atontshela ukuthi ya asithungisini longukuthi nongukuthi uthi uyabuka lokuthungisa kwakhona kufika ngala kubo 1 point sengiyathi buta mina uthi awu kanze bonini la sekushada mina noma sekushada lo mnetfu lo angivisisi kahle mina kethu kuthungisa bani Detroit akho kwentekayo bangani bakho angithi nako phela ngiyalobola mina ngithi sengitshela wena hawu bako bakuthungisela yini kungqono labo mhlambe labe white wedding banokuthi mhlambe asambeni sokala banibhadalele nonke la bokulobola ke bavamise ukuthi ahambe uthungisa bakulayidene ehlomake umngani umngani wakho nalento nje emaphathi ukuthi naku iphathi yami bathi sicoka i-white and blue so mina mangana blue shows akufune ngithi ephathini lomngani wami kunesehlakalo wena sister Bill engifuna kusibeka kubalaleli la kulento empilo la kunebantu lesingabadzingi nethi simane siyibunzetele lesinye isikhathi uhambe uba nebangani labakusengako bangakusenga ngekwemali bangakusenga emotionally bangakusenga ngeinformation kunabantu laba useless lesihlala nabo esikhatsini esiningi mina kethu labangadzingeke empilweni tethu angeke umuntu ngihlale naye mina njalo nje nangabe sithi siyaphumela siyodlalela lama chips lekufuna yodliwa le nale cold drink lekufuna naso le funa kuhlala ekipa mina ngilento lebengikhala ngayo ngelanga ngihleli nabe bafowethu sicoca lento lekithi mina no la mhlabeni vele kukhona lokuyuzana ngesikubaleke kodwa mina le ngikhala ngayo ungangimisuse no these people are useless ngoba kona lokho sibeke nje icala these are useless people bantu singabatsinga empilweni tethu Kepha nakubangani bakho ukuthi maybe you've known each other since high school
do you then tell them ukuthi hey ngiyalimala next time asibe nemagame ke kuthi ngiyalokubhadala mina next kuba uvele nje ufele ngaphakathi esikhathini lesiningi into leshaya kwena sister B bantu bayasaba mina ngihleti ngibabuta abantu ukuthi awu kanzi uma ngabe umbona umuntu ukuthi utala kuwe utoboleka imali asithi le mali uyayiboleka kwecala uyayibhadala uyabuya futhi kwesibili utoboleka imali uhlulwa yini ke kumtshela lo muntu ukuthi hey kanzi mina sengumshini wemali yini mina kethu ngoba ngumngani wakho uyamsita na wena njalo lo muntu awumdukisi ayikuthi uyamzonda usuke umakha ngumngani loyo uyamthanza funa umngani you've got a friendship this is a friendship this is a relationship with my wife then ithathe ngokuthi when you build your wife you build your friends as well yeah that's true mara uyabathi bantu usebanjani ngekhastanya ngesihe ngemoya lokahle uyabona umuntu unyalo phela yathi nyalo sesididekile kumboleka imali uthi amsita wakhe sitha kumncisha nale mali uthi usaba ukuthi wakhe butha wakhe sitha futhi sesihlala sididekile leti yetinto ngito lo uthola ukuthi lo munye sosaba nalokukhuluma kona lokho ngoba usaba lokuthi mhlambe lo muntu ambuka ngaleyo ndlela leyo abuka otherwise lo shothi sitha sami ufuna ukungibona ngifile aseniyekele nini abantu bekunene kona bandvu mina nje ngitsanza kushumayela lendzaba ukuthi aseniyekele lento leyo kona bandvu bandvu ningabatsheli kunale meme le cool box le ukuthi hey umuntu uhlala ne cool box yakhabeke tinyawo etulo na ungakafaki la sandla sakho asingeni ngoba iba mnanzi setshwaleni mina kufuna ngihlala kungemi lo stockako wena ufika ukufaka sandla lapha abantu bagcine bahlalela ama cool box awo wena sakujekisa khiphe so ngoba bayasaba lokukhuluma but mina as a woman I'd expect you guys to talk cause thina siyakhuluma inkinga nani lama emotional intelligence wenu awavami kuvela la kufanele avele khona thina as friends we talk uthi hey mina la ngibita khona anginamali mara madodza mina ngiya-understanda sister B angisho madodza bafati bafuna madodza akhipha imali bangani bafuna madodza akhipha imali ekhaya indvodza afuna ikhipha imali uyabona sekuba nalowo moya lo ukuthi ish uyabona konje vele mina sengijwayele ngisoza imali funa ngihlale ngihamba ngiphakisa imali uyabona kulukhuni kusuke kube likhuni especially with a friend lo qhamuka naye mhlambe esikoleni uyabona umuntu lo abamngani naye bancane uyende lento la kuwe kwaze kwafika sigaba sebudzala kini nobabili kani lokunye wona sister B indvodza thina madvodza nje simabhubisi sinalenye pride nje lengasukupasa yes uyabona so akukho lula ukuthi ngitokutshela wena ukuthi anginamali especially ngitshelele indvodza uyabona so ungangibona sengitokhala kule indvodza ngithi anginamali hey sokusuka sekumatima sengilahlekelwe bathini ma plan sekushishila itonga etshani sekumatima kakhulu ke lapho so lenye into ngiyelena ukuthi thina madvodza sigcine sithula angisasejoyina lokuthula vele ukuthi nijwayele ukuthi lapha endlini nicala nisibheke setulu isibheke sepasi niyende lena niphokusa ukuthi sibuka ukuthi mara lo muntu wendani njengalokuthi bafati benetinto mhlambe leti kuphatha kabi nje wona ungibaba sekhaya umfati akuphathe kabi ngende kunaleti tinto tothula uthi ignore ngithi so sesijwayele ukuthi inature yethu ukuthi kujwayele ukuthi leti tinto awuthi ngithule uyayibona but letinto leto ngito leti slimatako futhi kakhulu uyayibona into le ngoba mina yathi nginokubona lenye into wona msango wadlamini bafati every time bangasibaphuma baya somewhere mhlambe we-restaurant lento bayiplana prior okay bakhuluma ukuthi okay siyabudget next month siyaphuma and umuntu oyi-one funa cough out imali so exactly uyabona thina we don't do that thina sivele sithandzane nje thina sivele sithathane nje nyalo yemna ngasihambe vele soqabule kumnanzi kunje ya mafika lapha ngiswaphe sengibhizi ngidla imali tami tokuqinta e-UIF yebo ngilamabala mina kethu siyaplana sibudget nalakhana nakakhona mnumzane ngiyamtshengisa phela ngeti-25 siyahamba siyakuphi kuphi ngitodzingeka imali lesona yokuhamba sona ngicela ungisidelana ungincedela kuthi nakufika lelanga anginaso stress imali ngoyisebenzisa lena sobe sihlanganisa ke lona ukhipha ihalf ngikhipha ihalf umfata ngasuka la e-restaurant bayodla
uplanile umne 500 aphinza abe neshintsho. exactly No, umfati wena babechembeni kulula kuye angisho uma nale prior lenikhuluma ngayo nabaphuma kufuna kuphinzwe kubuye kithi. Papa kune prior siyaphuma Friday. Kufuna ngikhokhe imali ngimnike. Mani phela kanzi wena wenda wakhala nyonini masibhizi sibexethile wena ufuna ukuthi faka njalo kanje sikhuluma mfana usibaplan wena sawutifaka kanjani la kule Ngisho kona ukuthi bona Wena baze nyalo- babe nesibinzi lesingaka sekukhuluma nangabe sebadliwa. Le mali akusiyahaba uthelile. sikhuluma ngemahlangothi ukuthi angaphinza abuye neshintsha athenga umshibo futhi landlini wena kwakuyatifaka Yeah. kanti wena wabanjani wena Yeah, ufuna ngibotfaka sidliwa kakhulu babechembeni. mara Sinetinkinga letimatima. ukunikile chance ukuthi phela baby ngicela ungibhajete Okay, no, it's fine. That one is not a problem. Vele bafati bethu ufuna sibone. sister But P. into lenkhala ngayo kakhulu mina. umfoko kadlamini usengahilanga usane stress mangithi ngiyambuka hayi bam hurtile ya Inkinga nawo wasuka wancetha wangishiya emoyeni. umnakethu Ngachubeka ngaganzwa ke mina ngaganzwa ka. ukwanzo ngiyakubona man What I'm trying to say is nina bafati angeke nize nibe nawo amahloni because nina nisima host financially esikhathini esiningi and akusinde nivama kubamba imali and spend most of the time. And I remember one thing, uma madoda aphuma bayetshwaleni etindzawo labahlangana khona kusuke kunalabafati le they must outshine themselves in front of them. Yeah. Bahlangene lapha ngila kusuka khona enzabe etayela ledumako kuthi kusuke kushantshwa etayela uyabona manje akusilula show ukuthi off yes ene akusilula ukuthi ube so uyayitshela lenye indvodza embi kwebafati uyabona nawe utawubuka ngathi hey le ndvodza lena shwetse ayivami kunana ivideo nana yalomfolo bathi ngibani man leke ya trenda ukuthi hey bakhala ngawe abantu basaba lokho bakhala ngawe basawusengitshwala akani bafati kucala abadlala ngathi kulendiwe ukuthi uma sifike etshwaleni noma sowusena imali emubu ufuna ukuthenga udiva ngathi unemali le ndaba yaqala ebuncaneni mina ngikhumbula sisagijima lokwasesikolweni uyabona usuyagijima lapha nje la nethi ngoba sengine-leave la ngiyakhumbula mnake yo ngithi ukhamba ushishile itekile la ngathutha ngiyathimba sengithini nethi ngoba labafati babhizi prince sengithi ngifaka amandla hey kani ngiyogileka engakhuleka ngilendvo nanyelo esifike siyende etshwaleni masifike etshwaleni bathi ngibig spender nami ngitiva ngathi ngibig spender sengidla imali yempuphu yabantwana bathi uyiphethe yona ya bathi uyiphethe yona sala kusegcineni yabatakugcina ya nami ngitiva ngathi usegcina kanti ugcina wakuphi kusele 1000 kugcina kwakuphi iro lona yikho hey and ekhaya bacela umshibo lenye lenhluphako nini yes niphumile nibitene nimajitha ni3 deksha udisada mina ngotana emngani wami kumbe mina ngitana nentombi yami okay wena lo babitile bangani bakho ukuthi asiphumeni uthini ngoba mina nangitobita abangani bami babe2 achamuke nalomunye utati bonela I won't cover for that. Nina nimadosa nifika lapha yana nelibhodlela linye deksha sokuchangwa negirlfriend yakhe. Sekunetshwala phela wonke umuntu ufaka isandla ngiyangisho babitile akase always guys do we need permission for a +1 ukuthi bakubitile na epartini emshadweni kuyachiliwa uyabona mina msakhe uletha umuntu longakabalwa ukhavwa ngibani angisebenzi ngabantu bekuphapha mina kunabantu labaphaphako hey uyabona uthi nawufika mina ngento umcimbi uchamuke nabantu bakho nokuphapha kwakho ngikhipha sinatho sinye ngiyakunika ngibuye ngikhaphe la ngeglass ngendela ukuthi uma utawusala lebhodleleni wena utselela nomngane wahamba naye ngeje umuntu onatha umuntu ndodla plate nichu anginankinga ungakwendi lokho kudlanqishwa bangafika ke nalomngani wakhe lapha wena ubitemini sengifika nemngani wami thatha lokudla unike lo mngani it's not a problem of uyayivo thatha lokudla unike lo mngani ukhombisa lo mngani ukuthi wena unemusa angathi lo hawu emngani wami manje mina uthi hayi bengibite umuntu loyi1 so wena ubone ngathi usuthe ulanza emngani but it's not easy guys akusolula I mean it's not easy like that ukuthi umuntu ude nalomunye ngendlu indlu lemnyama siyathi ukuthi bathi kudla insile ematingi uthi sekafikile sekalakhathe kanibuke emehlweni yayinayihlephula ke inyama nibani siyabasita ya umncisha uyamsita umuntu bekuyinsila bafundisa lokudla akusingiyo inkinga
inkinga kulomuntu ufuna kufunze lo muntu ufuna afundiswe lo siyamtsanza ngumngani wethu siyambita uhamba uyomema abantu bakubo satha lokudla sinika abantu bakubo mfundise phela kokucala ufikile la sister Bey kudla kudla bekuyinsile ematini yokutsala nyala kusasenihlile insile ematini sekuyawahlobisa amatini irice itukechi imali manje cabanga mna so ikwenye yami yathina nama price mali nemachaza photo so bita cabanga so to bita khona lo kulibhansi lokwa sekulwethe bathi licrucent lokwa so kubita uthi insile ematini ukubona kuyinsila wena lokwa kudura na etiquette it's called street etiquette banda let them mina kunemnaka yethu lana ngihlala nginenkinga ngaso sonke isikhathi lento icale kuyenda ngisahlala ekhaya ithi nangena lapha endlini yami lapha ifike ingene ibe ngimi ivula fridge especially lo mfathi nakangekho iconze fridge uyibonisa semajuice yagodotisi angivulekile mina ngingamngani wami uyabona mara ngoba lendo mina ngahluleka kuyivimba ngisasekhaya sekumatima manje ukuthi ngidlize emfu nje mina lokho ngingakwenda nangifika lekhaya kini lena kungenhla njani kuwe emadoda silungisa njani nasenje umuntu lo somtshela kusukudla sagazata la endlini nalomfati angathi hey lenyama useyiliya kamngidlile seyalo mfati sigazatile it's not easy because other people you know sister P in points like this about lo mnye umuntu you might find ukuthi vele akusikahle likhishi liyamshaya umuntu sukela ekhaya uyabona and you've got that sympathy njengawe umngani wakhe angisho we always have a heart for these people ukuthi ngoba bangani bethu siyabathanzwa sine heart sithi umlomo yini uphi umlomo so now this is very deep we need to uma sesibeka kuye lo muntu into lekulimata ngolo deep uyabona lo deep ngolo limate abantu labaningi nenvo nje lesebaleni ithi deep ngoba kuthanza silungu musa wadlamini seyonke into deep lalela umuntu makalambile akakhuluma ukuthi yebonile ngilambile ngimendele kudla ungafiki lapha kami uthathele kudla wena ube ngimke wena yeka sawuzona ku deep ngoba uthembe ukuthi mina ngidakhuluma igama loku deep akuna deep la and akuna heart la funa kube nemlomo kuyadura irice edura niyahlupha nebantu bemasiko nine sensebenzisane mona kuletinto manje usebenzise sesithiniwe haye wena no because you cannot be hard to everyone kunebantu la uba sensitive khona kunebantu they are close friends uyabona umuntu uma bathi lo muntu ushonile uyabona umuntu umbone ukuthi uyathinzeka akasinga umnakabo kwengadi mara umbonise lendvo siva buhlungu cobo mara akakhuluma kusulambili communication ngene ngumnakethu akakhuluma uma kumnakethu wakho nyalo ngutshela ukuthi kunebantu nyalo ba under a process of divorce nethi ukuthi lo mfati ushaye 4 maqanza kudla lewe kudura ngakhona so uyakubona ukuthi uma ngidivorce umfati ngenxa yemaqanza wena utaba yini kenyalo lo munye udivorce indvodza yakhe ngoba ucethe ithishu utaba yini le divorce ukaka njalo nje yakaka kungasihlalela ukaka vele seyiduwa yathi kudala nje indvodza sister P bekuhlala ngilanza nasemsebenzini hey manje ngiyayiva kwecala lendvodza itshela lo mfati emnakethu ithi sengihamba ngemsebenzini ithi uyathi mse ustamfati ithi ngishiye 18 uyabona anginaki uyabona nami ngithi 18 kwethwani la kusuke kubalwa ini uyabona ningitshela ubaba nemfuyo labantu kumbe something asihamba semsebenzini hey lenye ilanga ngiyamuva iFriday ngithi ngiyamlanza kuseni endoda kusele 9 ngitho emadoda kubalwani angithi hayi sifunza ngidambuda ngithe lenye langa semseni ngithe sifunza ngiva lela langa uthi kulomfati kusele 18 akathayima uyabuya futhi uthi kusele 9 yini lenibali nisuke nibalani kane kuseni nangulanza uthi angimtshela ngalamacanza hey divorce emadoda kudla kumatima hey ephula lendvodza ijump step ngokuthi sayibala nalamacanza nayihamba ebhodi wena uyadlala kunebantu hey madoda sakakhuluma sakatsiniwe ngeva lo munye atshela lo mfati asithi baby namhla khipha bo Beyonce mina bengakwazi bo Beyonce makarapa awapha angisi bashake bama
ngiba khipa bo Beyonce mina hawo emnakethu kwani bo Beyonce usimakara power bantu sebaze baba nemahloni ngekudla emadoda ukudla Nkosi yami. ya manje ngileni sisho kona ukuthi mahloni akabe khona and esikhona no communicator singalimatani egameni lokuthi wena umngani wami wena ungibhuti wami no ngoba nami uyafika la kimi ufika wena lento ongakhulumi kanzi nami ngiyaqeka lelo lawo uthi sifundzana akachubeka nayo lenzaba lo mfowethu wami unenkinga lo. Ngithi inkinga yani uthi unokusatsa amacansi ama anikete abantu bakubo. utsiniwe Yeah. utsiniwe Uthi idozen yamacansi lapha bengacithi ngisho 3 days ngicale kwabala mina emacansi asekayana inyanga seyanga ngokuya seyanga sekupheleni ayaphela manje sho ukuthi uma ngidawucinisa kakhudlwana lamacansi ayicethe inyanga ngoba siyithusi 60,000 yonke. ya uyayibona into leyo ulobolile lena uqedza wondla thuma ekhaya bantu abasana mahloni nibona kwenzekani emhlabeni nebekunene kufanele kubo sibari bokufika lapha ngakho sekutogqwana sibari nako akunamahloni kufuna kuphokudla kuqedze kudla lapha nako hey mnethu bakhuluma amanga bathi sibara akaqedzi kulobola sibara akaqedzi kulobola ngicelwa imali every day bafuna kudla lokudla kwakho bantu abahambe bosebenza bahlukane nathi ya osiniwe ninibonina kahle awubhadlile lapho imbeli inyanisi nebekunene bantu abahambe bayosebenza bayekele kusimunya nithini nebekunene khulumani phela sinive nani niyayivumela ukuthi umuntu nje utawufika lapha kakho ngeligama lokuthi umngani afika avula ifridge adle nalomuntu lo ukuthi akubite party athi sigcoka blue and white uyiva lento leyo umthatha blue and white ibirthday yakhe mara sekufuna wena uhlombe ukuthenga blue and white ekubena siya kule birthday nithini bekunene comment ampe don't forget to subscribe like and share tindzaba leti timatima kakhulu nebekunene nisende nalama comment lapha ku Facebook sive ukuthi ninibona njani ngoba umuntu wemthathu wamkhipha lapha nasesihleli lapha ekhaya cheese lapha ngitshela ukuthi naye mina ngathi bengicela nathi ukuthi ungiodele kumaphisinyana ngimuke nako ngikenaphi mina ukuthi awunako ukudla siyadla kudla lana nami ngilwe ngemandla ami ukuthi ukhona ukudla sikhona ukuthi khipha ucetha ufuna kudla wena ngiyakhala mina ngiyakhipha phela ngikhiphela ukuthi mina nawo uve uphuma ubona labanye bantu yebo njengoba mtshintsha nocabanga angithi ngihamba nawe la kula restaurant ngoba wena manginawo ngiyajabula ngifuna sojabula sonke so wena sewufuna ngiganzole kona lokho hey yathi siyaganzwa la ngaphandle nethi ukuze ungikhumbule emngani wami ngithi hey ngifuna sambe sohlala endzawo lethite lesisho so sidle lokhu hey kona lokho sengidimoshele vele nani ninebetshwala yekelani ukupicture lemashwaleni nisonela abantu nginokupicture umuntu bashatayela basonela abantu akunatayela hlukanani netayela Hey bavile nembeza no bantu abasana mahloni funa sikhulume silungisa live Kune sihlokonyana nje lana lengifuna kusigcumseda lesithi bongakanani nawadi I'm 30 years I just discovered something for the first time and ngithanda nami ukuthi sifundise nebabukeli yes ngifuna ukunibuta before ngisho mina lento lengifunze itolo okay do you know what is the meaning of N4 angisho umgwaco unemagama yes mina ngithole for the first time I was blown away ukuthi lemigwaco lena inemagama isho lokuthide the alphabet and the word do you know what it means base kunabo N12 kunabo N12 kunabo M3 kunabo R15 yes siyahamba kule migwaco mara we don't even understand kune R40 kune R40 National Road 4 hey buka lo bengathathi mina mina National Road 4 mara kepha kunale ingwe iyachaza lenzaba yasibaba N4 kusho ukuthi 40 yale yeah this is public knowledge and yayibona nje le ndibaleke njani ufuna ngabe ingene esikoleni ucishe wayibamba shembeni useceleni ukheceleni the R is regional not national because the N then it's national no he said national for is right national N4 oh okay yes. I thought you said R40 for national so kulula kakhulu ungabona lo N umele national diningi into lesingadatha sister B mina I was so surprised ukuthi i-black label asiyela South Africa and you would think because yes. African and siyathi ilana and surprising so he's from Canada
Yeah. Uyayibona? Hey madoda uyabona thina sakanzwa ngilomcombothi angisho umcombothi uve bathi akunemcombothi ngesikhapha khapha ngale kade singasathi usitshwala abantu wakhona la khaya and le brewery lena ngiyo lesesiphazamisaka satiboni lethi nasatati Yeah. Nayo ke sesifunzile namuhla N4 is for National National Road Road, 4. R40 is regional Yes. road, Okay. and then we have M3 is for the municipality. So kusho ukuthi i-maintenance belongs to the province, to the municipality, or to the region. The region is the province, or to the national. Oh, this thing goes according to the alphabet. Yeah, so then the word, uyathi ukuthi i-maintenance yini Yeah. Le tracker, yes. Yeah. Yes, so konje tracker. the central ikona, but that is where, because imgwaqo ngisho kune gravel, kune the lanes, I show something. So the government, the authority decides ukuthi lo mgwaqo lona sidowunika bani maintain, but it belongs to the government, it belongs to the province, to the national, and uyampikisa Shembeni. Yeah, so kunjalo, this is public knowledge, guys. We should Uyabona know mina it. ngisithe kakhulu bengayathi lento leyo. Manje wena mgwaqo wakini because imgwaqo ungena Google unema markings, then we should Magama. know nje kunemgwaqo ngapha ekhaya ugubheke sithi nasiyakhansela sino this is a provincial road uphakathi emakhaya so ugagabuke but no, this is a provincial road balungisa lo loqhamuka ngesheya lo connecta kulona mara kulona bangeni. So this is public knowledge. We should know who to hold accountable And we should know where to complain. and where to complain. Kahle ungisithe kakhulu bengathathi lento lethi mina. Yeah, so bongakanani mina- nawathi le information. mina Hey, I'm very old. Yabona umuntu mina ufunza ngibonile zafa. kusawutathe thina ngisema bathi khuluma ngakubona busweni ngazobona Ulahlekile. ulahlekile lo And ngishanga ngathi bathi ngibonile ukuthi wena uqabake mhlambe ngishanga code 14 lo mzuzu. awu Mina ngathi N4 mgwaqo omkhulu. yeah Uhamba uphumele eMozambique, yeah. Okay, it's from Mozambique to- N4 igcina Maputo Strait Yes. Maputo Yes. Yeah, Maputo the Iwela city. lithaka, iwele Yeah, the Maputo the city ngesheya. Okay. iphelela lapha eMaputo yeah And no, Oh my thank you God. very much. People didn't know. A lot of people bafana nami. I swear to God bengayathi lena mina. yeah School fees samahala. into esingathathi Ah no, not exactly when Sister P. Most of the things yabona esikoleni sokuvulela ingcondo. Into letiningi sitfunza la mgwaqeni. uyakubona kufanele bathi sikuye kumbe bathi yini lokho clean iphulo kwa bongakanani wena mawati ukuthi kusungulwe la South Africa Ngunyalo ngikhani ngathi. lapha lokho lo Ah, mara- kusukela la Usho kuphi ngublock? to pool bathi sikuwe kumbe bathi nini to pool swimming pool khona ukuthi Naku lokushanyela le kuthanyela pool. lapha phakathi kwa ngiyabona. yeah kwala South Africa Kwakhwe abantu bala. kwala kuvele kuqalwe la America nje bafika bathi hayi kunento lehle ke phone basho bayilanza la Bayilanza la ke. Yeah. Emadoda, hey, sihlala eMzantsi Afrika leli vele linetika madoda. kakhulu Into leli vele. lesikhathi ni. yeah Hey, emadoda. yeah uyakwazi ukuthi nalomdanso bathi tsipa utsungulwe la Itsipa manje isikulwa ngibani? Michael Jackson Asahlala emkhakhweni. esehlala Limpopo angithi nguye okusungula Limpopo Boys Hayi, Shembeni angisayathi mina. Hey, Michael Jackson basibeka hlala emkhakhweni. siyadlala bekunene But honestly, the people should know these things. Yeah. Dino lekumele start leti ngoba nene bekunene ngoba leti dindo lekumele ukuthi uma sibona lipothole lelingange lithuna. Sathi ukuthi siyakubani somshela sithi hey, ningahambi nitigabisa ngale migwaqo lena. Sikunelithuna ngale kubheke lithuna imoto atikone kuhamba. kufana nalento leyo nokuyibona la emalokishini uma kunema constructions ne Yes. kunalokuthi kuba the main contractor Okay. then sekuba nema suppies yabona la labasaphako laba ngibo labakhe mhlambe baqasha abantu kuyasetshenzwa nani Okay. uma kusetshenzwa lapho kuvamise ukuthi imali uma lo msaphi bangambhadalanga ngile principal contract Yes. labantu balwana bani Bala nale main contract. balwana nalo msaphi mara bahlala naye lamathulo Imena ngibekise yikho nje yona.
main contractor Oh, the ibani main ukuthi lo muntu contractor is ufuna not around. bathi lo usirobhile lo uyayibona so lokunye lekufuna bakwadi bantu even at main contract sometimes you don't have to go and complain but funa uqale khona funa uqale mhlambe kulelo kanje umbuto la kule subcontractor usuke lapho bese uya ku main contractor yabona nabantu ukuchazela ukuthi size ama payment adeleke kusukela ku semhlamba ungahamba ku municipality yabona umunicipal ngoba sometimes masipala uyasho ukuthi hey phela imali ayikho kunyalo mhlamba ufakile invoice principal contractor uma kwendekile ngoba kunethi igwanyumba la ngaphandle ubhatero noma ngabhatari yona yenyomulo yaholela abantu ya kuyendeka lo umsebenzi uchubeke angisilesa sikhathi kuyendeka ukuthi lo muntu loyo vele nje umasipala sometimes baba nesihe ya mhlambe nokuba delayed nyana ukubona ukubhatala so lona athathe ngisebenzisa imali yami but utosebenzisa kuze kube kayingakhi na so le tinto leto uyabona wende kahle una champion to bring such things etafleni because people should be aware ngila sibona khona ukuthi akusikahle njani ukuthi bathathe ema contracts lamakhulu banike abantu labanganayo imali kona yebo siyavuma basuke babavusa labantu but now in the middle of a contract people sebaba netinkinga manje ukuthi abasatholi imali ngenxa ukuthi loyo mcashi loyo akanayo nanayo imali bekentwela ifavor ngani why singakhutsa government wethu ukuthi ayende ema payment ngesikhathi sinokuthi bangayendi umuntu angithi nje nganyalo phela vele bantu basakhula bafuna ukukhula la kulama business mara utokhula njani uma wena imali yakho bangakubhadala in time i-government mnakethi nema-structures ayo leyiwasebenzisako kubo labo finance lama department ayo sometimes things are being delayed ngenxa le system labayisebenzisako but we cannot run away from that azame kulwa nale technology yakubona kustindo nje tibe fast because na government mhlawumbe mawuta yakuye lapha umasipala angakutshela the same thing ukuthi ayithine sidilo mhlawumbe i-technology or sidilo mhlawumbe i-internet or something yakubona so ngiyito le tindo le kufuna sibantu takamuti sifundisane tona kahle singaqalisi kulwa uyiviolent phambili le tinda sifunde sithi understand kunjalo uyayivisisa le nto mna so ngiloko le lengifisa ukuthi singakwati or singafundisana kona sibantu yakubona kunjalo nina bekunene don't forget to like subscribe and share nina bekunene letindzaba leti mnanzi kangaka naletifundo lenitithola la kithi la uma ninga subscribe nitatithola happy ebonini subscribe ani niticele letifundo kubo sister Philo na o producer niticele letinto kuzoyo sicela usifakele kakhulu lemfundo singaphe kuhleka lapho sibekula kulalela tindzaba tekuvana sifunze kakhudlwana nakhona nisho phela ukuthi nifunani ngakhohlwa ukusubscribe madoda nakhona nawe lokufundzile namuhla itolo sowukhulile ungaka sifakele kona comments sifundise nathi sitofundisa labanye kunjalo siyabonga nina kakhulu basemzansi stay tuned sitonibona nawo next episode ngiyabonga sibonge Nkosi yami tiphahle kakhulu